Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi Shillong. Chen en sedang ke Bosco Media Network ya kejingnya kop surkin out season 4. Duai ki Samla puli bat noh kai NEHU ban kot kloy ke Stephanie bat dari tingin. Da ke Operation Theatre bapaka yok ke Sora CHC lelang Menteri Rangba ya ke projek Sora Market. Bat sedang ke Ramakrishna Mission Sora ya ke College Beningkong Hakatan North East. Bat mentangin pa syaki Khubor bakang benya. Kinong penya jong ke Bosco Media Network dbmn shen kin sedang biang ban penlong ya ke jingyo kop ruai marway lani solo bala ai kerteng sur kin out season 4 hau new no pra arjar arpusan banwan layat hu uba ol marbenyang script editor jong kini ke network ha Shillong Press Club ha ka arpau tarik Naiwieng. Uba marbenyang ulayat hu kini ke lempung ya kop ruai ke pediang ya baro ki kena ki Samla bat ki Rangba ki bakwa ban shimenta ban penpau perthai ya lagi sap ki pong bekidon lingba ke jing bat ke jing tersiang ki rendang ruai jongki. Ulayat hu ru baya ki form lazdang ban sam minta na Bosco Youth Center Lime Kra Shillong. Kador jong ke bayrung ke long 1000 tingka marway. Ke buskit da ke song pisa shilak tingka. Kadontang kawai ke buskit na kebenta u neka ladu. Ya u neka ladu en pli kila kilinti ban ya kun ya kop ruai shikilumpung jong kiwai pat kiri ke perthai. Uba marben yang ula ongru, hakini ke jing ya kop en thung de kinong bishar ki betebit bat ya kirai jong ki en shimkum karai bakat do. Kinong penyat ke dbmn kim don benta hakirai jong kinong bishar ki betebit. La ai lat lut ye kinong bishar ban pet sani ye iwei pe iwei inong yakop. Ula batai lingkot ru ye ki lai teli ki jing yakop ki belalong ha ki snem balala. Ha ka surkin out season 1 la ra e kanam lado da ke hebred chevinia lingdo maunai ka badang khatway snem karta. Ke dbmn ke lapha eka ban ye kun ye ki jing yakop vocal star UK ha ka ba ke lepenyap biet ya baro ki bawan sngap yaka. Bat hakini kelumpung ke lera ya kanam ladu. Haka season 2 ke Samla Ellery di Kharkongor ke leyo ya kanam ladu bat ke lera Naiwieng ya ke buskit shilak tingka. Menteri Rangba ke Jylla ukonrat ke sangma ulalong ukong san ha ke lumpung final bat ula anglingo ya ke kerdan bat ke jing iping bala penyat ya kini ke jing yakop ha ke ba ulaong. Kini kedai ke lumpung bekensai tam Meghalaya kam ye pher ne kijing yakop haki way pat kiri ke perthai. This is the best show in the state. It is on international standard. Katba haka season 3 ya ke nam ladu lera du Samla kit kupar nong siet na kashnong kinchi east and west khasi hills. Leplilat ye u banit ye kun ha kijing yakop ruai ha California USA ha ke lumpung 28th Annual World Championship of Performing Arts WCOPA. Ke dbmn ke lerap unu Samla ban yo passport visa bat ula syah hikai pentebit ha Long Beach California. Penban ye kini ke lumpung lebuk teng no na kadau ke jingklang ke thma Russia Ukraine na marbun ki Samla ne ki wei kiri Europe kimla ban shimenta ha kini ke lumpung. Uba marban yang mulai itu ke dbmn ke kot ke weri ke Samla ki basliang bat terang ban penpau perthai ialah kisap ban wan shimenta ha kini ke lempung ye kop ruai ke surkin out season 4 ke ban sedang no shen. Pembinaan thai hat lembaga press club ini aku keteng jeng London Michael Bakri bat ke tim dengan berapa di beberapa semua bakal di kepala Yawan cerita respon terhadap ini. Tadi ke jenis kop ruai, kemudian ke surken ut season 4 jadi ke tubuh besar dengan jenis kop kelayat lembang tanah lainnya. Hakimnya lainnya nilala bersih kini kenarik kena sama berita dan kit kepala nafsi iba nekenci iba lala ikan rice ikan puskit ladu senang lala but ide kena mana pendam buat kunci dia kena lempung jengih ailat dia paling kena kentei senang pendam kesan kita sotenan berdoa dan siau
sini tak ada juga kena dengan luar Asia kan beli yang ayat depan orang. Di bayung kalau siaga juga, but ke price kalau silat juga, but harga ni kebetulan ni ayat tanpa ke price. Nama apa kiyo, tapi nunggu dan dikandung senang bayar ke price. Ni ayat kebakin kun chicken pun cukup berkait. Iba kita kan sudah pai ke Amerika, lepas satria kita bertaka mereka the World Championship of Performing Arts di California. Mereka next step juga nak ni jenjang kita mak berkait tentang kerja pedigri. Tiada kompetisi bersama. Isnya mereka dapat kami ikut mereka mat. Ni pensiun, ni kentu, ni crowd, ni krim, ni kenasaman dan dasar ni cuma mencipta sebenarnya kompetisi jadi kau. But organisasi donbosco media network kontrol benda ban je ban bisa mana berjawab penuh ban kau ni IP lagi nang bisa tiba ini kita lanjut ngim tarik berpersamaan kayak hajing cepat juga organisasi lagi acara itu macam kira kita bisa kemudian rekod kado orang demiru orang lok mencipta sekarang kanali but ulang anu mau ikan kebanyak negara kompetisi itu bakal long international standard akbar ke Eropa di banyak ganti kendor macam di penyanyi kita kumpul jadi mereka bahkan ketika kau dengan kejumputan di akhir di lembah mereka Khubor di lembah jompi dan kemudian dan bersenang kau dengan mati jadi timbun humidity dan bun kena Samla kente senang nadok ia beri nadok kena Samla dan kesat doa recommend ni dimana cinta dan tala mereka kompetisi Hakajanmit arpau terik Naiwieng arhajar arpusan dekis pangut ki Samla pule ke NEHU gentup kinong hikai kele lumlang ban penlong ke jingdwai na kebenta ban kot kloi ki arngut ki Samla pule ke Stefani Shadap bat ke dari tingen pok dukhei ki pedang don menta hapo ICU Hanazaret Hospital Shillong ban syak sumar na ke jing syak tenra ha ke kali balanya de security guard ha gate number 2 jong kini ke skul ba. Kini arngut ki Samla pule ha skul ba NEHU kila syak tenra kali ka ba ishir kai balanya do security guard u balabu a kiat. Kini ke jing syak tenra kali kila ja ha ka janmiet khat nyeu terik Naiwieng ha campus NEHU gate number 2. Baru arngut kila min saujur. Ha kini ke janmiet le pelong jing duai ha campus kini ke skul ba na ke benta kini ki Samla. Lashim menta de ki Samla pule kinong hikai kinong yalam bat ki khot jong ki seng bakentup ya ke NEHU su ke NEHU ta bat KSU NEHU unit. Agensi itu kasusim pisa ka klet no ban ai jing hikai kini ki beri bagi la thungkam ban ai ka security number bonsen layo ki complain ni kino hikai bat ki student ru ba umdon security ai hapo campus tengkhat monoborung monomomi tangka kali ru kim ju check ke peni baki shu pahara hangte ke lalong tang thek kum ki gatekeeper kim de shu ki security kum kini ki agency nim don kam bon ki agency ke ba kham bhal esi ke balawan ai ka sakri ka babyang ni don kam manwara de kita ki balong professional kum akten parang la kini ki agency ki la peni baki long professional kim la banong tongi pan ma belele hare kam don ka jingma namar je ka jingim ba korro jo gini arul ki na Samla ki la bu ka jing kum lada jakum kita habala jakum kita ka accident phimla ban ong mam no ngin nang ne sakmat ngimne harenga sai kamdon ka jingmam kum double long le de menchu blacklist no ikini ba kimde ban yo kam hapokan NEHU ban ai kanu kanu kam security number bon ki agency ki bala ban ai ka sak jing sakri ka jing pahara ka wa khambiang kata de ko ni dawaru ba de bandon ki speed breakers hapo ki sirok jongi hapo ka campus ba mi sabar boro lightly kum hapa gate to PE don lightly ki surok boro lightly de bandon ni ki hums kum ngi ki bari ki speed breaker le se
alai put saput ngatai sabar gitu sekalian kamon sekalian kadiang borok gigit jungi borok sampai gigit don kamon bos nema tengkan ngimi nang ni handai ka kali kawan state nang nasuro ka don kam bangin dawa ba hangtur de don ka speed breaker ka hapo campus ru ni tang hakini gigit bat borok keleng saudong ka campus village pinyu e bangil adon kam da ka speed breaker kam tam kani ka surok le ka babet le se ki bru ki nyu ki ya step baka kali tekhat poi ki praporo handai la de ka por ba hapo ka campus ni habu be di speed breakers namar ya ka jingim jong bring im la man le ka ni don kam ban dawa ba de ban ki speed breakers kaba don kam ek ngi perkhat ba ka te ka git ban number 1 ke jongi kepala adep mentala sistem tam kala adep ka chu don hangtai handai ka tinong penyaya ke universiti hadu mentang ki parlay namar ngi suthu let's say hakata ka jingpen slim namar usukla ula tukla pla tukapor bagi lang sedang senaya ke nekakit ula sange no sipor nang ta beteng benge ka kam te let's say ka jinglut lu kala kiu te ula dawan ok hambon mde etang ka pisa ba ula magningkong usuthu ba ong ba kala kiu ka dor nama pila pen slim yang apen dep ka kam ya kata kamde ka kamram jungi ni kumki no hikai kumki non teaching staff kumki student ni kwa ba ya ka university ba inaugurate no ya ka nega gate hapo siteo dakim le ni kumki seng badon hapo ka NEHU ni inaugurate himangi namar ni kwa ya ka te ka gate kan ka gate bandrung kan ka gate number R ka ban mi ladang chiwan nang te na po kantan masar da piwan nang ni na mokro nang ni na semotawar pirung na kene gate number 3 pimi na kene gate number 2 ngathai dangi pen batch kumta ya bamanta ngathai la pun ki ngila bantem kini ki jingja accident hapo kan nihu kata de ka jing dawa jungi habang ngila elum hangne banya duai dabanta ka kini arun kina samla jiba don haka jing nawar ka accident kala jur bha na mangila awan hapo hospital ngila i sisa ka kamde ka ba kai kata ka jing chakham jongki ni duai ba try na jong un isne ba un marak kata ka miracle pan kwat sendon kini arun Kasora CHC kabadai kawai ni kijaka sumar kabalapau baha kalayo da kakamrapot ni ka operation theater kabapaka baha ya kabalawan ban plehi da Menteri Rangba ka Jylla u Konrad ke Sangma ringkat ka jingdon lang Menteri ketanat ka kot ka khia ka Jylla u ba waila Shillong hadin kani Menteri Rangba u lepliru yu mau nong rim na kabenta bantai penhe ya kasora market complex ha ka phase 2 Menteri Rangba ulo ongru ba ke Meghalaya kala UE ke jing hair step ba ke jing yap ki long kemi ba kha khon namar ke jing penlet jing mot bat ke jing teri borba ki jaka sumar ki wei ki badon lang ha kini kisngi ki kentup ya UMLA ke suara ba given melim kum juru UMLA ke Shilla ba balajit syndrome ki doktor ki nurse bat ki klit nong sanchar the high-risk mothers, we're not able to have the spacing, we're not able to provide them safe motherhood homes, so on and so forth. So my message to you, I'm sorry I'm taking a lot of time, but my message to you is that this is what we need to figure out. And as correctly said by our Honorable Minister who just spoke, it's not always the big investments and the big machines and the big infrastructures that we create that actually end up making the big difference. Sometimes it's the smallest interventions we do, the smallest things we end up, steps taking, and the care that we give at that point in time, the attention that we give, those actually make the bigger differences. Small interventions, multiple interventions, but having large differences. So therefore, while we move ahead and say that we don't have this, we need to get into this, which of course we need to. I'm not saying we don't need to, we have to. I think it is important to also realize that we need to put our hearts in the right place. We need to focus on the problem, break it down into smaller problems, get small interventions, use the existing facilities we have, look at interventions where large investments are required. And as I said, we never shy away from the large investments. Wherever the government has to intervene, wherever the doctors have told us, the department has told us, investments are required, we are doing it, and I assured you that we'll continue to do it. And I hope that, as I said, we will see a major change. A very big decision, as you all know, that what we have taken recently in the cabinet, which all of you should know, is that we have started what we call the outcome-based budgeting. I know it's a very complicated word for all of you, but what it means is that we are now going to not give you money based on what we think is correct for you.
or we're not going to give money based on a system of top-down approach. We are going to give money and incentives to different PHCs and CHCs based on what you need and based on how your performance is. So the better the CHC, PHC performs, the more funds will be giving to you, and the funds will be left to your, liberty to use the way you think is best. And we realize that this is a reverse way of doing budgeting, but it's a very, very effective way because it allows us to cater to the local issues and problems. Sitting in Shillong, in the secretariat, we cannot understand what problems SORA is facing. SORA, PHC, CHC has different programs and problems compared to, a Khuborjylla CHC is facing. So hence, same policies cannot apply to all. So health department will be the first department which is going to implement what we call the outcome-based budgeting. It's something very, very unique, and I'm sure it's going to have a huge impact. And these are the reforms that are taking place today in the health sector. And I hope that with these reforms, we'll see many, many more improvements coming in the days to come. I also would like to congratulate all our MLAs and our Minister for CNRD. He's not present with us here today, but it's Umentri rangba ke Jylla ukonrat ke Sangma ulepli patba ya ke Ramakrishna Mission College SORA kum ke jing sedang ya ke Ramakrishna Mission College ke Beningkong hakathan chetai lamni ngi. Hakini ke jing yalang la don lang kimong bala kam rangba jong ke Ramakrishna Mission bekentup ya uswami Achyute Shananda trustee jong ke Ramakrishna Math and Mission Belur Math Swami Anurak Ananda nalor kinomi kmat na kathan. Ka college kan sedang shwa da ka arts but science streams but kan buru ya ka thong ban penpoy ya ka jingpuli ka bakham shalor ka bala ban yo bentalang ka ba jemdor but ka ba ajing mentoy ki Samla jong ka SORA but ki district ki ba marjan. Ha ka jing ajing kren jong Umentri rangba ke Jylla ukonrat ke Sangma ulah kular ya ke Ramakrishna Mission ya ke jing Krishan bapura jong ke Sorkar da ke penbena ben pendiang ya ke jing penyeso boarding syabaro ke school Sorkar Shimet deficit but ad hoc ha ke mission mode but ya ke jing ha ke jing penyeso surok bagi jaka puli ke kendo en penbet kat badang ya Khubor. They come and give you a demonstration. Idea.
MLA kanongpo ba Mirul Bonds im. Ula ai ke jingero e karai jong ke kenhon menteri ke sorkar Jylla ban pinkala ye ke rule jong ke Ministerial District Establishment Service rule arjar khatnyo ke beplilat ban pendap 30% neki kambalat jong ke group D neki nongtre casual worker. Kat kum ke regular casual worker scheme kat kendai spak kendai pun riu. Haka jinga kren bekilat patai Khubor ubak Mirul Bon uloong ba usngo kemen ba ka isu ke ba ujura barbor menta kala seiso na ke benta ke jing mentoi jong kinong tre casual. Benta jongki kumno bakin scam yang jongka service. But ngadap de jing sukumen ke bakraw ba jing sungu ya ka sokar. Halor karai ke ba kabinet ladat benshim dan haka teyo ke ladat. Haka bede bat ke jing ben scam ya ka office memorandum ka bala penni option kat kendai spa kendai pundri ka badan ka jinga dei ka bajan bat ka Meghalaya regular casual worker scheme kat kendai spa kendai pundri ka ba kerensyai bayaki grade D post kumbasan 4% lagi vakansi badai ban thum yaki regular casual worker kani ka scheme ne ka rules ka don la hamslem dan rei kumsham lala ban pentri kam ne ka in letter and spirit kidon ki bala persang benle kidon ki ba lemle bat kila bun ki casual worker ki bala adin bagila tre bu suppose nem la itu ki kum regular casual worker akaba ki dang yai up kmi lenti bala no an pen scam ya ka service ke jom ki le ne ban regularize but have nem arjar khat new kala dan sakui ka office memorandum ka ba la permit ka ba ong ba ya ki grade D posi baro dei ban le ada ka direct recruitment ka ba wara e ka jing kelmar jemut la ne confusion de kubu MLA apo ga Jylla apo assembly ro ngalaju kren na kapor sa kapor bade berkene teman but kumju ha ka bede bat ki jing tho ke banguju ai sapo personal department na gamta ban rectify ban penkenai kani ba ya ki vacancy ha ki post ki repair ki district ke bangi don la kumbasan 4% di ban reserve ya ki regular casual worker but ba nagalian jong ka estimate committee jong ka Meghalaya district assembly ru na budin ni kani gatam na report sa report bat bang sukumen ba katiyo ko badet baka sorkar kala weng ya kini kijing artetin ne ka daw ka badon bo sikata markibun bahaki hagi district kala bende po ka pludi kala bende po ka health kala bende po PHE la ni department agwa ki regular casual worker ki yai sa be kumtu tenteng la kut sakarta trikam mchom la pen scam service ke kapti din ta ka daw halor ka ne kijing sim jong ka cabinet ya karai ha ka bede bat ka tuka Meghalaya Ministerial District Establishment Service rule ya kanyo agbal pen scam ba kin follow be ya ketua OM jong dekat kendai spa kendai kendriu kabaya ki group 4% lagi group di post an pen scam no ya ki regular casual worker dengan semua pen pau semua sistem ya sorkar ya jadi semua dengan sangat betul ki bat ni kentu ya ki RCW juga nampak Jylla makin nyesha na ko benta ki den bu baik na yang ka sorkar ro mentah ke jing pentrikam ni roster kadon ni ke jing itu bagian hak ban bu baik Bat da kini ki Khubor mila poisya ke bakut tak haduk pengindai syambiang ke Malaysia pon.